Mayam Krumzari, Dom Ningbiribus Impact News ni, I Joyshree Usham na Impact News ki Manung Huna da Taram Nokchari. How ki ba chahigi December ki tang Tara Tarukta. Bishnupur district ki Fogak Chow Ikai Magi area do the bomb or and gun attack torpagi dung incident mathokare. That is one day after internally displaced persons singna mogi mayum da hanzalaba matung minor attack torokibani aduga ngarang amuka SAITON nganu konda Kuki Kulai Piper Singna bomb attack togduna abandoned house sama mine attack togba aduga anirak blast away high police report ki matung inna aduga ani suba blast to the civilian ani aswapan nangkre aduna khoi Manipur gi irang se haurak padagi su de leba Kuki Kulai Piper Sing gi khut chawni yawe haibse miyamna dum haiduna dum lakpani aduga su je akhoi yamna question tori bani hoji Kulai Piper Sing moida karigamakta su leiri bano adi sigi question je leina dum Manipur gi irang je hoji chahi hum fazala kadawre aduga irang ji marakta mamang chahida Ministry of Home Affairs na sugi magi manungi criteria mayam ama review taraga CCC haiba mayam ama tawkibazu mayam laikhrabani adu ngasi akhoi na advisory ma phange ha tare media housing da masi advisory se kanan thokno hairaga Supreme Court of India ge advocate ki maming ase Vishwajit Singh adu man represent obasi kukizo people aduga advisory se da haribasi all media houses in India editors publishers correspondents moi da haibasi hoji Kuki Kulai Piper Singh suspension of operation ki manung leiba Kuki Kulai Piper Singh ji akoina moi the militants haina the mine high biaroi moi bu Kuki political groups haina moi the mine level tawgadabani hairi aduga karigino haraga moi je hozik government of India ga political gi oiba talks wari sanari banina moi bu militants haibasi misleading oi masi factually incorrect ni legally misleading oi aduna Kuki political groups haina moi bu kano mingthon je the mine high bi haibagi advisory ma lai aduga ngasi akoina pujreba topic ase Legagna peace restore tongna bai damakta khongtang mathang pakalakpa duga IDP sing resettle tongna bai damakta area da phazna assess tor matungda mathang khongtang pakalakla matungda sumaina attack rak chatharak pasregi sida Manipur gi CSO kharagi maikai degi phungdorok pasi masi Manipur da present je hena sangdokna bai gi adugumba tactics ama leire haibasi ju phungdok pasu mayam lekre chingna ba mayam lekre haina maya phungdok le aduga ngasi mak Manipur Press Club ki 51st foundation day gi celebration da saruga bikiba MLA Khemchan na phungdok pasi SAITON nganu konda man blast tork ba sigumba incident da chenaba secret agency myam je khoi khangdok pu mathok tai habegi wafum ju mayam lakli aduna ngasi khoi na pujariba topic asi SAITON blast su in question duga khoi gi ngasi gi panelist na han bada ha ke right makta da lengsin biriba oza Pardip Phanjoubam editor Infal Review of Arts and Politics ozabut taramchari ani suba panelist oza Yumnam Rajeshwor, war researcher and writer, Ozabusu Taram Nokchari, and last but not least, Oza Dr. Yumnam Premananda, associate professor, head of Department Law, Manipur University, Ozabusu Taram Nokchari. Ngasigi discussion of Dr. Bazi, Han Badaya, Oza Dr. Yumnam Premananda, Lakchage, legal gi oiba wafum kara khangzage, Oza Hoziki advisories, minor Supreme Court ki Kuki Zopal represent tauba advocate amana sumana advisory thok paje masi karai fauba akoina loction pham thok I aduga or ngakpham thoi aduga ani suba wahangna ozade khangjani baje legally akhoni ek matamda akoina suspension of operation ahan bada mamangi lengakna sumana sigumba agreement ma legi baje confidence building gi damakta mainstream da prokna bai damakta Kulai Piper Singh ga mani yanaki ba agreement ni hari adu masi agreement se violate taw have je legally yang matamda handak thoi be incident se si amzi hoina tasala matam na moi se pura ground rules je violate tore haibe yagdor browser gi mokta thambi sigidi asengbadi ground rule violate tawsi akoi gi my monitoring committee mechanism yaujabani kana sagi agreement si masamakta adui matung na tawgodabani tawdabai wari ni tawrmasu ko khoyam kana ado khoina yaudam khangre the safest way di ngasai gi masi haiba ya ba do khangde ko monitoring ngasai tawdoiba mechanism si da khoi gi civil society gumba ki gumba yahol su phabja na yaudi yaroi ko kaina kan si agreement si akhoi suspension operation si assembly manipulation assembly na bokta masi abrogate taw haidana magi aiba resolution laikhrabane ba unanimous resolution unanimous di karim di yenadana assembly na masi abrogate taw haini ada khoi gi government India na executive policy ni policy makhada amu 1 year amu extend tawre aduga anoba
ground rule khara semdok sin tawraga tawre 2025 ta sigi pone na SoO sidi asengbadi masi dum 2005 ta gi perala an SoO si ekhoi gi Manipur da thoiba mi hatpa mi pun tawriba sigi machak ta masi yawbani di SoO sina khalla thamaga asengbadi SoO da leiba ngasai gi jiba sing haitare ko moi kunmari kumanga si moi gi anoba mi recruit taw yapote adagi di anoba khulai poker taw yapote adagi di moi si khulai pa ga satpa yapote yab area khara yawi moi gi leader satpa da ngak pa khotpa mayum satpa khotpa khara adai da khara relaxation khara pi adagi di even moi ni pai weapon sing si khoi gi local SoO ni pai na ga ko moi nam pai ba kaino na sar phon pai ba kan taw mai taw thamdoi ne yamna adu mayam si monitoring group sina fazana mechanism si activate tawriba tawdabra we have no idea adu I do ne SoO gi bera leisi aduga SoO gi legality di still we asking question hangi kari question no har kanda 2005 sida tawriba si Assam Rifle ga tawri ni ko Assam Rifle si magi Assam Rifle Act 2006 gi makha da le Assam Rifle har pule le bana te Assam Rifle si magi Act le parent Act le madu bo koina Assam Rifle Act 2005 hai ne ba ko Assam Rifle Act to the militant group natraga terrorist group natraga daku group arm group hai yare kaino moi si di pangai hai yare moi si di kaino hakanda ceasefire ni suspension operation operate to bodu suspension ne ceasefire ni magi atoba tam da sinawani SoO ji community asai asina han bane SoO se atei du mai terminology ma phong sinare ade masi aseng budi ceasefire ji numai kapta ba numai kapta ba du di ngasai gi land SoO tawna du ji ahan ba da kaino ni by party ni natra bilateral ni ngasai gi moi kumnga siga ngasai gi Assam ka tawnari ni han bada 2005 sida adu wawa laute moi ni tawjabani tawri sida Assam phaga moi nungmai kapna khrabra halu hangduisi ceasefire de nungmai kap lan tawra lan ani Ukraine ga Russia ga ceasefire Ukraine ga Russia tawna duine mamai nungmai kapnam changi mamani do adu weda moi na Assam phulaga Central Armed Police Force ni moi si kanoni Central Armed Police Force ki part ne ka sai Assam Police aduna maga nungmai kapna khrabra leidna ko government India gi Union India gi command leiriba armed forces Manipur police nataba moi sing nungmai kapna da raisi adai da question am leire ahanba question leire aduga oza hojik Maiti Heritage Welfare Foundation na zu Prime Minister da hojik SoO ji aduna magi legally magi horokpadagi lanba mayam yaram ne masi review taw biyo haina maina iki basu laikre so isu khar touch to ade hujiki du da adum leire na ko aina haijina Assam Rifle na SoO gumba kai gumba sign tawgi power si di yawdo male magi Assam Rifle Act da adu leibani na farak tarak parina tripartite authorities adu gi ne 2008 5 to da dum to yadre yadab 2008 tripartite government Manipur yawsalure ko adu yawri sumna sumda yam khana da yawda da yawri akoi khangre yawsalure tripartite ore 2008 tagi aina haijari di di still born child ne sirga polak pagum ne SoO ji ma hek hobo da yagi da amona lakhara isinga chama su yadre lo da di still born child ko void app initio ko and SoO have agreement di lo da thira di void app initio ne Assam gi power empower taw de 2006 ki act sida do toksalure aduga adu SoO without any nungmai kapna ba tawdana Central Armed Police Force single bullet kapna de soer kan ma kapto ka singa taw wa ne ba ji kapi de su moi kapo gi hanbe kapo sina ba ne adugi pone adu mulaire aduna adagi next 2008 tripartite ore adu sudum bera le still both side boy initioni na adu poto le adagi di adu matunda ni assembly na kaina mayamgi kachai pressure sina SoO si advocate taw hai pot am lai si advocate taw mota wane extension taw re phabasu le SoO gi preamble paragraph ta hai si Manipur territorial integrity kairu kholo hai bogi line ga di yawri ba ko law len na kan khot kan ga su yawi yawna dum instead of Assam Rifle CRPF ta mogi kano kem khulai mayam designate kano pisan ba kaina zu mayam ma yaw male ano adu amta yada bane SoO si aseng badi SoO si question ani ne question amana SoO itself si illegal oibra ultra virus oibra haiba sima ani subada SoO si sanaraga di SoO gi ground rule haire khoina suspension operation terms and condition mayam du loina nithijen satnabra hi yengum change ba ko moi even I ka pi ran khotun tawduri ni adu tawri tawdaba khoi khangde ba ko na so adai du da bera leba hai tare adai gi potlani ne SoO gi ground rule si fajana monitoring mechanism sin monitor tawri ba tawdabra tawda ta ga di mani withdraw to ba yaba gi pot ka su yaw bane ba ko adai du da adum bera lere adu amana assembly na piba masai gi magi kanu du ngaktre government India na adu sudum yamna bera le po ne kaino akanda SoO si moina hai si
law and order gini public order ni su hai amamar mukta haidna Manipur irang se hojik bokta conflict ni armed conflict ni natraga action aggression ni hai ministing basi hai de ngasi bokta hai public order hai bonga law and order hai bonga ahum ne law da lai sidi akhoi gi Dr. Manohar Lohia case ki sidi hai si pot ahum ni lai se khwai gi man hai si circle home yek pay circle home sida khwai han bisin law and order ko law and order sidi sam jamba akoi Indian Penal Code hojik na barten nai sanita kai ba sumbu law sin ngak tok pa ba hurami gi pot huran gumba bengru tor gumba nomai mingu da kapak pa laidana ko adum basing sina law and order problem ko oza adu hojik Bishnupur da handak ikui dana smai text mai chatharak paje adu police na moina habdi kuki armed groups haire ko adum under suspension of operation adu da di pande kuki armed groups moina haibase or kuki armed militants aduna hojiki Bishnupur gi attack se akoina kamaina su gi violation tawbaga mari leina koino haibadi lenga ki police ki source dai tholok pa che dadi su haibaje pandravani na atopa su da yaudaba atopa armed miscreants singa tawe haigadoribra masi kanoni masi investigation tawraga puthokum change aduna ni white paper pu adu paper pu into adu poni da haide kuki gi sida armed group mai kumanga se UPF ka hariba kai sina ngasai gi su tawraga su tawdabu su yauribo tawdabu se asengbadi government India gi double standard ni ngasai gi su tawbu phare anyway moibu kanbiro ngakpiro matam gi wari sanari mi ko adu ngasai tawdabu si sida asengbadi moi terrorist organization lak thokadamne su da yaudaba UK nu ke ka tawbu se adu su lak thokdagum taw bam ta deba aduga asengbadi yung moi cadre si 200 ka train pala tarara ada khatane ba 2005 2008 tawhibada asi masi census am tawbu changi adu hanu si bi yawmani 2005 poira wani nata sei kungi mamangi wane ba laitaba yawmani ade kede anoba recruit tawbu yade su haire natra adu anoba recruit tawbu yade su haire hauji kaya lai string masing thibam changi ba ko khulai na kaya lai no moigi 3 tier locker da thami khulai no kayam na khara akhoi Kuldip Singh akhoi security advisor nga haibadi khulai khara leiram dire ka hai ko namu adu mu kano masa matum review long pi ko somai tawi adu gi poni da hujik sina lai posina ngasai gi Supreme Court ki ko advocate akhoi gi Biswajit Singh sina advisory m thoi si advisory di binding na te mana sum thok sum ngone ba ko si mana advocate man ta mak to thongna di advocate di Supreme Court advocate no record haidana advocate mayam le moi ma pak to thoda di India ji moi na pan man te ba si binding oi de ha Supreme Court na hairaba ma Supreme Court na hairaba ma government India na hairama mai si di masa appeal or do male man advisory kan sine kamai to buza no bapta di adu mana lekpa do sunate he is not authority adu ga lu ri sina akoi hujik se moi si terrorist ne su the like they are terrorists loud lak thokta undeclared terrorist ni mois government India na loud lak thokta ba aduga terrorist ni mois masi aina haiba natti laws mun na par tholani unlawful activity prevention act 1967 ni pabiro adugi section 15 da terrorist act define tawni ba ko anam su the like ra moina saigi kapai ba kholi du whether moisu moina kapai kapak tabra khoina di conclusive pi ba yari ro investigation taw report na haira ka ne adu tawdabu moina tawramanu suda le ka su moina any act that is defined as terrorist act under section 15 of unlawful activity prevention act 1967 laita di adu section 16 da jawbani phaba yai suda le ju phai ko akoi di khangda terrorist organization lak thokpa this policy of government lak thoktra ka su ek to terrorist ek ota still unlawful activity prevention ek pan bayai moda section 16 paro thol ani adai hojik ti anoba lom lai bharat te nai sanita anoba muna 2000 kano ki 23 gi ni ko 25 26 yok salam natra bharat te nai sanita ki section 111 terrorist ek aji pareng ha pm terrorist ek to the phajana piri ba ko aduga maduda intention ni kaino go intention to strike terror in the mind of people genuine people the intention to strike terror utaga the terrorist that is evidence enough to arrest them under the adum phabe okay oza mathangi wanga se oza Yumnam Rajeshwor lak chege war researcher and writer the cookie rates in Manipur habagi like so oza na phongbi kre aduna Manipuri matam da khoi Manipur gi history more than 2000 years old history adum lain lak chaba aduga smaina how the Kuki people came to Manipur and hojiki scenarios even there moi representative advocate na moi political talks athari kai haiba gi wafam lakpa from SoO to political talks kind of smaina wafam ji bukhalakpa so history de yang matam da how they migrated and what is their strategy adwai the kharta story akoina ngasi thoiba thodok si akoi hingai matam je tori thodok si akoina si gatang isolate tor yengba yadabra na ui ko akoina Kuki hai proof se
ꯆꯍꯤ 2002ꯗꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦ ꯄꯦꯅꯤꯟꯁꯨꯂꯥꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯅꯣꯔꯠꯇ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯁꯤ ꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯊꯔꯁꯤꯡꯅ ꯒꯦꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯦꯝꯕꯔꯇꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯖꯣꯅꯣꯁꯇꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯏꯔꯝꯃꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯣꯔꯠꯇꯁꯨ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯅꯣꯔꯠꯇ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2 types of ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏ push factor हाइबा उनका pull factor हाइबा उनका कहीं उनका pull factor सीना conducive हो pull हो इतार गदी एक अकुमोई से acclimatize तो होगा लाइव fruit तो अकोई पुंजिंगी है melting pot होई ना whereas push factor हो रखता है conflict हुए है layer में बा कांगुप तुगा अदर ngasi तौरी बसे आई ना larger whole historical context से येंग तार दी मोई गी migration part अकोई ngasi हिंगे मतलब जो अकोई गी राज द थेंगनरू बने ना लौजे है अदुंग असी कॉन्फ्लिक्ट हो मतुंग मोइजे नॉर्थ तु मूव तो खरज यावरिना कार्बी आलोंगदा अदि गवाहाटी दा इमिग्रेंट लाए गायना अखोइन पाउसिंग द म्याम क्राइसिस थोयना लाइना अदुना मोइजे नॉर्थ मूव तौरेना नंबर 1 सिम लौजगे को अदुगा अखोइगी माइग्रेशन सी कुकी से अखोइन मखल माइग्रेशन से लाखरिबा पैटर्न जे अखोइना मखल मखल से समने गेमदा old cookie new cookie na gerson hoy shakespeare hoy na khaido mina moina hairami ba old cookie new cookie du ding ngasi di already akhoi gi sida pulun garaga atopa furu macha macha lo on gare khara na naga gi kanglu tang khayam yaw gare tang khara macha masu akhoi gi tribe macha jing sina akhoi di akhoi isa hoy leijage na tongana le hobu myam le old cookie sing ja old cookie sing ja अदा मोइंग डिफिनिशन तो बुदुनी को कुकी और नागा हाइबसी अखोइ लोकल की कंटेक्स्ट ले रबा वर्ड अमतना तिसिदि कोलोने न कोइन तो ता ngaतनेबा अखोइ मैतै गी अखोइ गी कैनोदा कुकी हाइबा और साइथारो गुंबा बा कुकी हाइबा नागा हाइबा कैसु लेति अखोइ खोंजाय कुकी दन खोंजाय हाइरे और नागा दन तंखुन अदु अदा ngaw maram kari kram yam haina ko ब्रिटिश न कोइन तो ता ngaतनिना अदु ngasagi माइग्रेशन जखोइना ब्रिटिश न इरमिबा ओल्ड कुकी न्यू कुकी येंग मतमदा ngasi akhoi da thoiba ngasi irang hagira conflict hagira tasal thoibje masi ngasai old cookies nate new cookies nate ba masi di ai gi mota di ai di very new cookies ne ba haidi no na changak ba 1970s changak khiba odagi di for that matter akhoi gi Burma da conflict tho matung da changak khiba migrate tor khiba popina lur torga masida no na changak khiba ko asi myam sina thokpa Irang ne ai masi logjing very new cookie sing na very new cookie na pattern mogi label pattern is amana de ba du ai ngasai gi old cookie du di ngasi old cookie ba wai thadokre moi di cookie kanam tu cookie ne na recognize tau gidre ba new cookie ju akhoi gi samna ha ba akhoi khongjai hai je thadok jing ngasi di thadok ju akhoi cookie na ti na declare tau jare masana natra adura nauna changakhiba akhoi gi semna ha ba kamhau oiro sukti oiro gangte mate paite vaipe myam ma nauna ko na changakhiba asai century mu kuire century ngasidagi se 19th century gi loiram dai swai da changakhiba kamhau sukti gaina adagi paite nungte myam se si sigi sineba nauna changak to wave am lai je sigi kagu jineba hoji migration je moi leptriba dum lakpa leptriba dum population aduna akhoi census ta kaida adai myam hengalena adum study myam na tawriduna ko जे अखोई porous border ओइबा like do अखोई modern time ओइ तारगजु countries पूरा फजन define तारगजु अखोई porous border ओइबनी ना मोइ जे दुम मोइ wave से दुम लाइबनी हबा so now history de yang pamatam da how those people assimilated in the state aduga khara mana move tawkre adu hojiki new wave the very new cookie ozana haibiri base moi gi pattern je dum chamana gadori bra sum thengai na raga kano tawgadori bra or they are going to move ahead yeah cookie gi migration aina hai je colonial writers in irambiba Malay peninsula इंगल इखल लाई है जे मोई जी सेंचुरी ngasi सेंचुरी अम ममांगदा ngasi मिजोराम हाइब मतम दो अखोई लुसई ना हाइरमे बा मिजोराम जी द पुलप अंग लेरमे औदगी दी अमुक ngasi gi अखोई साइलो जिंग जिना चीफ जिंग जिना मपांग कखलक दी मोई जी सोनम इंखले को नोट सोनम लाइने बा कसारोम तोर सोनम चंगई ने बा अदुना मोइना चंगी मफम जिंग जे मागी पार्ट तु ngasi gi push factor oibni na pull factor oibba natabni na conflict adum thueba so how frequent and organized are these attacks or conflicts conflict si whenever ngasai gi haijai je anu ba ngasai gi leirmi ba proof jing du interest akhoi gi interest se manarakta ba taragadi conflict adum thui na conflict haiji ko aduda akhoi gi su hojik leiriba geopolitics na su mu hena
thon ba ya bi chance leina akhoi na micro da ping yeng ka da larger whole nga sai gi century tara kun gi du na ta ba akhoi chai lising gi yeng ta bi da hojik ki context yeng ka da lei riba China Burma India gi sigi manung gi geopolitics ne su akhoi conflict thon ba ya bi chance leina ko oza adu mamang ancient time or adu matam du gi lei ba situation du ga hojik ki current modern geopolitics gi yeng pa matam da situation je hojik ni han yamna loosen na oina solve to banga moi da ba adukumba forever conflict se prolong oigada ba maina ubibra conflict se akhoi na yeng matam da power structure je samna da akhoi cookie gi villaging gi cookie hojik lei ba moi gi power structure je akhoi na yeng matam da power class ani le cookie gi akhoi gi moi gi chief jing simuga adu khulai akhoi pan terrorist ne haino hairi ba khulai pai ba kangu siga power pai je muine ne class e adu muide di hojik akhoi gi landless atopa moi ani sina taba jing je power pai de jing jing asai gi land right am ta leite ba adu moi je ka revolt of ngam de ba only the village chief sina khatang me ba mai land rights le land right le village chief khatani na ko koki gi ani village ta dia koki gi village da du gumba aina lamjai mi onda aina villager moi ta dai lamjai yol ga chakhi ya de ba ai je dum thanum gadam ne lamjai ai land right kem leite ba only village chief has the land right aduna nga sai gi power pai ri ba ani je sida akhoi gi class struggle nga sai power landless land right leite ba kangu sina revolt of ngam de ba because nga sai khulai pai ba su backing the live ni na chauna aduna nga sai gi sigi conflict se mainly ai ni yeng matam da di akhoi gi power pai ri ba ani je moi gi achau role leibra na khale okay thank you oza mathang gi wahanga se ha oza Pardip Phanjoubam lak chage oza akhoi gi media na hojiki sugi horok padai 2005 tegi hauna dum still born oina kai oza Premananda have the legally horok padai dum yadrabani ha adu akhoi di hojik conflict tho matung da miyam gi kholaw matung da sugi matang yam chauna pukhlak paje hana akhoi media na masi framework se question to buje khara what ho buzala or where should we push six da akhoi haji hor dum understanding in labor angle kai no da akhoi gi any agreement so it was army so it was the sign from so it was the police so it was the government to don't have other su su when some media da bude hoina sign from to ne hai rego make the home ministry to home sign from home ministry makale go hoigi army ha na defense ministry makale na adoga sign from the paramilitary force na moi si home ministry makale ba adoga moi si paramilitary has no hai kan se moi gi officer ma'am se no america hanba adu si history bi chan le hoigi agar British ki kana sida 1835 sida moine kasar levi na civil militia na khoi sida VDF to se asmaina form to kiba organize na sana full haise duka moi officers sing na adoi matam da aham hokan de police officer no helame gani VDF kana gi moi kasar levi officers sing se adi kasar levi si mami ge to wan mathang ole jora militia so herame adi gi de Assam light infantry so herame mathang haira lak pa sida kona World War 2 World War 1 matung sida moi contribution chi anga sana full is recognize of him never 2000 I come da 1917 either 1917 or 1919 no sana full is na man moi na ono to kuzala World War moi contribution am chawe na ala World War to dringi sir kamai da sixteen history se kam am no ga da to dringi sir kamai leram ge da hui video da hois never kamai da na hui tolbe he no kamai da na hui promotion line kamai le ga hai la kan se da moi na han hodu to mi si khazki civil militia marsida kitang phajan to wa ar kitang ga hedar kitang moi yurim ne asi gurkha rifles ngol loina affiliate or mela to hola meba ar officer me gurkha rifles lamba ar kari ko mada moi gi sipai mata phaw yore ne ar gurkha rifle absorb to heba ar gurkha rifle gi su nursery hoina moi gi semgat phom haida moi gi sipai recruit to hum gi semphom hoina sana rifle sum sin lakpa adu sigi history ma leja khara adu history jo kitang laptop kan se da khoi gi hajik lai kan se so khoi na hai kan se da SoO agreement se sign for ge soi to ni na army soi to hai kan se da moi ni se to be home ministry mai to har mi adu ka soi to actual soi to home ministry ga na home ministry to kan se da akhoi hanagi local government yaw domina local government ka mai behave to do heavy post la kan se da mo 2008 da mo try on his see ozan hybrid je hojiki Assam rifle ga tong na banate under the act oitara ga zu ministry gi level da tawgiba ministry level to haji jo home meeting to kan da yaw si ministry kam ngadani yaw si adu interlocutor kan thari me ministry ga tani do ga ya de ba khoi kan se da khoi gi kan se India gi constitution se da
military leaders military akoi assign for the military na jing se akoi gi military akoi gi armed wing gi leaders kana get the civil head way ba ai akoi gi supreme commander of Indian army si president of India ne ba akoi chief of army staff ko mai khalo nei de ne ba hai war to get declare to consider army to declare to get ba president hai si union cabinet na current presidency article 7 formed in acts on advice of the union cabinet head na haidi prime minister aduga mai ministry council ministers na land declare to second to ni treaty so to second to ni eta military na ta chief of army staff na ma china ga so to no ya pon de ba adana sigi misconception in chaw ne hai da khoi sida aduga sigi si khoina aduna hai sina khoina push to kan su home ministry to aduga kedo ta hana median light home no kan sida hana si form to kan sida khoi power balancing su naga insurgent kan khlak pa naga sing sina manipur threat in oin uba adu to kan sida kitang soft and uhi po su khare yaw ngone khale khoi media manipur media sing ye kan su so adu kona na khoi hai sina khoi kai yami odi kai chir pa adi chile hai pos la kan sida hajita khoi na yam kana se sa soi man ur ko ni hana adu urga su yam kana bodo tom da adu kona adi hajipudi si la kan sida de khoi na mo si to is la li kholien hai bo adu si bos la kan sida khoi gi history bi ta kom nei so history sida land thena to kamu kamai ceasefire hai da no suspension operation hai akoi ham da ceasefire hai land to kamu da handon do ni na land to no to kamu mo sembol la thain to kan sre kai no khoi gi the very name itself was the very name itself ceasefire hai da bi the suspension operation na no thoi si kai kam na khage hang ga sila khale khoi operation to roi khoi friendly kanoni militia ni ka hai mon to hyo bone ba adoi tar oza hozik oza Premananda nang sa hai gi ceasefire talk the bida kamaina hai badu the name itself smile rebina ministry gi site gi masi legally valid oi habagi ama rebuttal adu di mo soi to no kan sa signatory mi am su kan mo home ministry kan bu ga de gi khoi government get representative chief secretary ho mi am chala ga to risina on to soi to no me gi terms and under le jakhra later kan sida adugi makha do chala chanmi no haida si ham hor kan sid make ha more side hor pne ba informally this is I su adai kan sir telegraph ki correspondent chaplina chacha dong report or mi ko ale more gi incident ka adai kan sida tamil mi am ga kuki mi am ga khana boy am lei adu cover to coverage to ja kan sida adai pau sir phang ne so late 1990s right gi suspension operation lei hana hami gi hai pasi mai yaw no kan army hadai kan sanatri hai si informally land kamade hai po mo hai do kuki sing kamade hai po si informally kan sida formally to tradition complication helak banina 2005 da formally on him never adigi portal edu si matang na su koi subir bhumi kan su ire kan gi east west center gi monograph notice monograph to kalma gi article me aure adigi asmi scholar monojipa Banajin some ire si matang sida ba sugi matang sida koi som da insurgency mai tackle to ga hai matang sida ba sigi history se le do ga khoina haji engan sida tawrisi yana vague web area de yam yaure si kamai to no hangi mem se home ministry to do kamna da mi so to kamai to no kai sida magi akoi me he hana deep state ki pose koina lo der yaud ba aduga lo na to bi da tawraga yana mon silaga aduga yet to see adaba adu sili haina puto po to aduga mogi pam policy in na bi se akoi som the insurgency control to kan sida akoi na militia mem si semkalaga counter to no report ajir parma thui si akoi moi so military gi michang changba militia yam le na pe shauti na mai na hai ba ka mu sing se akoi ka bo valley mo da shani tribe shan gi no moi si sub tribe one moi so military michang chang lan to na rina adugi to jang bodra moi mar clear mi khoi som gi chaki military militia mi am pile hoi kar mi am su shani gele mi na shani mi chang le mi ne adu na ga mi am su simai na to gi complication vague area se am leiba ar leigan se som la kan thola kan se so sai ga hai gi manung da lo mak nya tra su tanal sin ba khoi divide and rule policy kana business dormi do adu manung da su kai ga division le kana na yani khang mani na som ni thala yani som in thoi yani khang to ga moi policy semjar posi adum leibi jane sida khoi sugi sida wa da sida isa khoina hajik saigi bisujit gupta thol kai mai bisujit kai edo gupta haibra mai lawyer moi na hai mai dri kesu magi lawyer na adu su
case am lepi lawyer on the my case ki bihar is to koina adedi zum chumna mana to ju satina magi vessel interest mi yaujare na ada kesu leite ruga tawdabu hoigi group yenga sana gi su ceasefire torina aga ceasefire tori adana muisi adu military dum hai naga military adum hai aduga political group in la kansala haigi ceasefire monitoring group kan chaliba adigi kanogi naga national political group in NSN kai to kansada kanogi NSN am HUTNA pulp amason group leader adamui naga national political group haiba adu individual yenga muslim naga militant haduki group ada group and NNC group in torina adana adum hairi adu hazigi bisojin hairi duna heta ya ponde mai su mai di campaign gumana thing hairi magi kanonina manu case lepi mina mai case ki biha haijabni adu hari paisa na lo ora mani masu magi client me harauna ba tum to jogo mani mai khalle ni khan bri su wait le ponate adu hazigi sai ba khoi su gi possibility akhui yenga sa su nga ta suna posi khoi gi kangkhong jai pot mi awne ko ada siri yaw mi le ten me si muina da su kamu thola khang da bi se khoi su beja khai se kana khai no ka hairon ka veli da su kana khai no khang jal da su adu lagina ba aman man to ga du gi na dai mami thon to wi som por su ari posi le have gi indication phangi hada ki no gi bom khai to kan sa muide su kan dem to yarin o khare ko ki se lu se ga mo to yawre ba ai muina control to do moi outside le ka mu se le have posi have indication admai yeng se ai ba khoina so is that do the oza khoi security forces or center or state government adi yamna prompt hoiba action lokhat pa gi mami se ta adu si mem se khoina si mai tasena sei se manung se da konai ven se orba ka si khoi investigation to chaptan si na ka do bi jam da bom phum mu udri no ai na sei se post ko SAP post ko ento do si mem se khoina investigate to ro khidoga kana soile no adu kana neglect libra ka si thoga adi matung ne dan DP su we adu ga sena hoji hairi se de khoi gi lady film se da pura kangkhong chai mo lak pani na kangkhong chai mer se kana ba lo ka mu su yam thona rang ne som thoi na aduna nakana ni mo da dum si thona rang pani na si potle adu bo khoina is responsibility fixed to yana ba no ne se da loina maki apex body ne le no nakana ni ga haisi adu ga swain tholis ga do no na moi responsibility fixed to yana magi mechanism on the puthok pudi phe adu ga control to na ma control si khar le nyam ni na ko loina ma 100% na ta so adu ga ta sin hai kan sa khoi gi si sing intelligence phan long min na ga hai tar adu ga to kan sa khoi na indiscriminate ko su problem chau thok be hele ba khoi hanan na ule na adu surgical strike and moina tori sa khoi si kamu asona group um ne re asin tholi ne hai do tak lokhat ba adu si khato ko si yam ten matam oire ne khalne ga oza hozik ga su gi kangu ogdori bra or other faction ogdori bra chap sabadi investigations athari hare adu sumaina frequent attack ma to tar di IDP resettlement da masina yamtina yamna challenge ama pi gadori bra oza challenge pira pushi hai adu peer to haju ke su faina mache bamla pokhai bo na mache to wa ne ro ta sene ta master da to gun te da ai dikhe positive way ni ta sin to kan sa positive yeng ba di kamaina cha resettlement do ri da abom pokhai me ha ke mi do na ban da faina to si to do ma sanitize ano ba kun doktor le ko nam changi ha ge hana sanitize o gitare police ko bomb squad na di ye na do ga security short organ chang min ba mai to do chang kan na kan da haijin thai so Iran talk to you na kana le min na ro kamu ta ne ado mui ma sin jo ai na sum wari ta da zum yam kana ga to hieng na busun te mui tan le kamu di warning mo to ne hai ne se la ne chel horo kholo to bi posi yaw ne hai ne sing marak ta di ma ma se na kana ni mo asi posi ri wa si han tai ne chalo hum tai si mo pham sira ru ga mating bang na ra pagi thadro pagi sajita party plop tholok pagi som pelo cha thachang hang gi sum wari siam le ai na positive stories sing se su khina peace puhla ke hargadi positive stories sing se kitang thola bai dar when I am ugan sam press ki di ko da khoi bad news is good news is la even aduga si post da khoina normalize or lo ina makida bad news is good news sa kan se bad no ma gor kan se da lo ya do meaning na ada ya ba su manu su post lady ura kan se da ne khoina koi peace ki kontang se da ma nom chang han bi post or ka do si देखो ओजा एज अ मीडिया पर्सन ओजा जो तुम रिपोर्ट फंगनी अखोने जिंग मतम ना पुलिस की रिपोर्ट थादरक पकलक पदा वैली एरिया दगी दी ऑलमोस्ट एवरी डे
proscribe kadas phagatpa khulai khumgatpa ji adum tigi dum thengnare akhoi masing thibu gamne yamandana, but we hardly get this kind of news from the other area. Is it because they are not doing their work or there are no proscribed kadas? See adagi vague area so kitang clarify to hon mamjangi the way down to khoi khulai pai cha mani hebo to khulai pai kan sa moina sai sugi marum dulu daroga khoi sugi ni habigi rumsu ai aduga khulai si na Pagat Kansa, the Hamagi, Armory, the Gilu, Tokians, the Kulai, Valley and Karam Hill, which is 7 Mar, Pull up Zakare, as soon as they know Pull up and Puracas, as long as armories in the P, as soon as Auna, Pagat Kansa, Yamakan, the Something or winning with Post. I some like my am Pagat Kibadugi, my am surrender Toki Badugizu, at all press with the Mako in Faldum Togi, Male, Duga, Togi, Madmanate Togi, Dugadum, Simiam the surrender Tower have Zuadum Langaki, Poliski, site again from Doki. So kitang unfair ba madi u si wise the ipong pong si perception si ma'am mo sarkan clarify to hon sa duga sai haiba sila sa kulay pa bisa da mo som agreement lai khamina kulay pa ai ha bakang bu pai ra so khoi condition khara da locker room tham ko su kamu su hai da ko akoi som to da khoi su wise hana bakang bu thol bakang bu si position plan tawri ko ade da si sing sina ta ba kulay te lai ba hi di mo plan thiro ga operation to na local capacity yam mathau ta ba hai da ne khoi gi sida khoi law order gi upkeep sida aduga law and upkeep sida sigi basis ne khoi na ga to ha bi pr la ga so technical gi assembly ko ngam da ko potli jagre saka gi manung gi gadang wai chai post khole re adagi la hibna adu si lo hen gi har ga gi sida khulai cha wai chai le me si ching de su tam do ri na ching de su phagat si da ka le he jebni khoi som di push to yam change aru sarkar su clarify to si le sin to rin hai po mo na su padana make sure na transparent na my policy me am si me am the utpam su da ka le me tham